Coba baca doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika amut. Coba baca surah Al-Humazah. Alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malan akhada kalla la yunbadanna fil hutama ma adraka mal hutama narullahil muqada allati tattali'u 'alal afida innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumakkah. Zuhur ada berapa? 4, Maghrib 3, Isya 4, Zuhur 4, Subuh 2. Coba baca niat saya salat subuh. Usalli salat subhi rak'atayn mustaqbilal qiblatin ada amma mu'min lillahi ta'ala. Sallu